Kunendawo ePumalanga Kapa eyaziwa ngokuthi y-Manzi'Amanyama nanje enganagezi solo kwafika idemokhrasi enarheni le. Igezi bayizwa ngobatjho. ePumalanga Kapa kunendawo yemakhaya y-Manzi'Amanyama inzima thu akhange nakanye ikhibe negezi. Kufika kwedemokhrasi akhange kuyiphucule impilo yabo ngombana ngitsho namanzi ahlwengekileko okusela abanawo. Imitholampilo nendlela ezazisako akukho nakho. Ngo-2015 umasipalata walapha wafakela izakhamuzi insiza ezibambilanga ezijamiselela igezi ama-solar panel. Lokhu bekuligadango lokuthoma lokuqeda umraro wabo. Kodwa ithabo labo laqindeliswa msinya ngombana ama-solar panel layo akhange asebenze isikhathi. Indaba kulapha ikampani beyifaka ama-solar panel ngombana akhange ibhadelwe yasebenza iminyaka emibili kodwa yabhadelwa inyanga emibili kwaphela. Lokhu kwenzeka naphezulu kokuthi kunesithembiso sebudget esibekelwe ngeqadi. Lokho kwenza izakhamuzi salihlengeleni. Izakhamuzi zithi batsho zithenjiswa amala nazibuza indaba yegezi. Umasipala ukhala ngoba akanayo imali ubethwa ibudget ungumasipala wasezilalini ke uxhomekeke kwi-MIG nemalanyana azenzela zona. Nami ngeke nguye-ward committee uthetha ngoba akanamali ungumasipala olambayo wasezilalini akalingani nomasipala abakhulu asibazi ke omasipala abakhulu abancinci. Zitshelwa ngesabelo mali ekufuze sikhutshwe. Izakhamuzi zithi zisebenzisa amakhandlela namaselfoni wabo ukukhanyisa. Izakhamuzi endawo ziphila nzima umtlhago ubhokile. Abantu abaningi abakhona ukuthenga igasi neparafini. Bayakhamba bayokutheza inkuni bazokhona ukupheka nokuthi kufuthumale ngikhaya. Indawo le ibonakala kuyindawo abayikhohlweko ukuthi kufuze ibe negezi nayo.